uri Karongo uri kumwe n'abarundi nuwe mutura uri mu Rudabagazi uri kumwe n'abarundi ubwo rero nta murundi uturinze umurundi yaje kutumara afatikanyije na leta mbi ya Tshisekedi Chilombo. Twagiye kuri Mama Jari, reka tugaruke kuri Mama Jari. Si Mama Jari ni representante nawe wa community y'abanyamurenge. Okay, sawa. Murakoze cyane banyamurenge. Ndumva umutima waje umeze neza kubera ibintu twabonye ku mbuga, turareba nk'abakecuru tukumva biradutangaje, nagahuma munwa no gutangaza. Hano twaje n'abashefu na societe civile na mutualité kugira ngo tubashe kubwira abana bacu uko bisa kose, nubwo zenda mubumbwira nahawe kuba representante w'abamama. Urumva nyoboye n'amagufwa yabanyirakuru, kandi umwanya iyo baguhaye ijambo cyangwa inshingano ufite uburenganzira. Usibye ko twamenye Imana tutavuma, ariko kandi dushobora kubasengera kuko badukomerekeje cyane. Ndahera kuri Bea Gisaro. Usarire ini wacu kubera haba Imana ni ngaho twamweretswe. Cyagiye dupushije abamama hano babicira. Bea Gisaro yagiye atuzanira udupira twanditseho ngo haki Minembwe, atuzanira n'igitambara kuko ganika wo muco wacu. Kuva umunsi abizana nari nsa n'uwamweretswe, ico gitambara sindagishira ku mutwe n'ubukiba muzi, ahubwo nagikuye no mwivarize ngita mu mufuko, nawo kurumva mu mufuko aho kiba kiri. Ngenza numva ngo yanavuze sinza nkunda no kumureba, ngatangara nk'umuntu wese wabyaye yitwa umuzeyi. Bea Gisaro uhakana izo dukoreba, agatora n'indege akaza agahuza abagore hano, akazana n'utwo dupira. Twebwe tuzi ngo iyo bagiye kwiga, twe twasigaye kwivuko kwitsina twakira abana bacu. Araza aratubwira ngo mbyaka gapira tuzoza twambara igihe tuvuga karengane k'umugore w'umunyamurenge. Ariko se ndibaza kuri none yarakibagiwe hakitu ibyo arizo byose nuko yakoze biri haki Minembwe yiko. Ukuri kuzagaragara kandi azatura, habe nubwo bizagenda gute, habe nubwo yoshaka agashakwa n'abantu bamo ku 130. Gusa n'umukobwa hano mu Minembwe numvukire y'umunyamurenge. Rero tukaba tukubwiye kutukana si inshingano zacu. Dufite uburenganzira, abamama dufite amasengesho, irindi rimwe tuzamusengera ibizamubaho takikanga, kuko nti tuzavuma tuzabwira Imana ngo Bea Gisaro izahadukorera. Ndavuga abagore benshi bamaze kugwa ku misozi kuko mubaza abanyamakuru mwebwe bahana. Murabona nkuriya mukecuru watemaguwe hariya, abarundi bamaze gushika hariya ibyo bamukoreye. Hari umumama mwabonye waciye ukugura hunga drone, ari hano mu bitaro, tidusibaye kumwuhagira, tidusibaye kugira gute. Hari umumama umushi, ni nayo mpamvu Imana itubaho. Rero iyo wihakanye ubwoko bwawe bufite umuvumo, twebwe nuriya mushi bazanye n'ubu twamwambitse, ejo tuzazuka yo kumwuhagira, ariko wowe ukihakana bene wanyu. Rero tukaba tubwiye bari abantu bose, bari abasore, mbita abasore kuko mfite inshingano z'ubuvyeyi hano mu Minembwe. Aba bose batazi bizabereye iwawe, inkazi yazitemagurwa. Umugabo umwe ngo ni Kanyamararo yigisha ijambo sinzagibage ngo kashira amanga karakanyago wakobo kica imvyeyi. Drone yayikura amacebe y'inka, inkazi bizaye zari kuramira abana, imisigazwa ya mayi yasize, ariko igasubira ikongera ikaza kwirasa. Amazu yose yakundaguwe mu mihana itandukanye. Abantu no baheza umubari w'abamama bamaze kuba traumatize kubera drone. Usigaye uvugisha n'undi muntu ikintu cyatimbiza gutya ati yo ni drone. Rero ivyo byose barabihakanye ngo ntabyo tuhadukorerwa. Twe turi hano nije userukira abamama, reka mbibabwire, wewe nubwo witangura umukuru w'abanyamurenge titukuzi, abo tuzi twebwe bakuru b'abanyamurenge, aba bose bagiye iri bogira ahantu hishira hamwe naryo ryo gufasha iwabo, ariko ndi boza bavuga ngo nabakuru b'abanyamurenge. Reka tubabwire izo tuhadukorerwa, namwe mukaza kubishiraho inshinzi. Irindi rimwe ntawuza wanga konka nyina ngo agwaye uruheri. Ni gute muhamu twihakana twashije ku misozi, amabere yabonkeje ari ku misozi? Mbabwire banyamwiza batemagwe bagiye kuzanira abana ivyo kujya. Mbabwire bande banyamuhoza bapfiriye hangaha, nawe be ukaza no kubireba, ariko mukaba muvyihakana. Arimwe mwodufashije, tuzi ngo mwaragiye mwarize murabasha kubisunika bigere kure. Turi hano turafungiwe nta sabune nta munyu, ariko ngoyaye
ngo Burundi ntaco buhaba dukorera ni bande bamaze biriya bigori za Karongi za Rubemba iriya kwa Mugenzi sibo ibishimbo byari za mikenke za zose ubu birakutse Bujumbura niho bihabirira habe n'abantu bose bari Bujumbura bareba ibishimbo biriyo n'ibigori biriyo nizavuye hano rero tukaba tubasaba abana bacu twebwe turacabakunze nk'abazeyi nimurekera icyo tubabwiye gusa irindi rimwe tuzabasengera dufite amasengesho y'inkozi tuzabasengera ibizababaho n'ibindi ntidufite gutukana ngo twaje ngo tuvuge ngo manyota ngo tuvuge nde birabareba ariko biratubabaza iyo muhamuvuga muzi amaraso y'abari umunabanyu ahagwa kuri iyi misozi twatwicwa ese igihugu kingiyo ciyambajwe ngo kize gucungira umutekano twebwe nk'abaturage gituma bataje ati ni amahoro ni muture mureke guhunga mureke tubane gituma bataje ngo batubwire ibyo mwe ntiburireba ikindi mbabaza abana bacu muhamuvuga ngo ntaco dukorera uko ntimuhamwibuka ahubwo namwe mwapfuye mwabuze ntimuhamwibuka urupfu rwa Kaminzobe ngo bibababaze ntimwamwibuka bakabo